Ya gawe barang video shooting Anies Sojahra, kameramen muda abogel, itu disebut bogel tertinggi gede. Sok adios tim Rangge anak siluman. Si wong lama Bang Laris dari Bos Utai pemangku hajat. rokokana isona saiki arep maca kana bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Janten alhamdulillah. Pak Mandor Atto, Bapak Hajat. Ceritane ana sewiji dongeng karo anake loro saidalana si sayang. Ceritane ana sewiji dongeng adios kaki saraka Hek a. karo anake loro Amanda Rahmat anu bagus anu mama Amandor Rahmat hadir mah Amandor Sanoy aya beres di belakang juga Niten terus yang punya LPG Abu dia ya. sirakan ngapa bae disuguhi banyu beli di minum udah makan pisang mau habis serombongan pagar ayu disuguhi sega beli di pangan karena ngapa bae disuguhi sega beli di pangan. Abudi ayah Ayo ngadi serang anakku Abudi anu mana yang punya LPG atura kapayun disuguhi banyu beli di minum disuguhi sega beli di pangan. Allah gel bogel Sirakan ngapa bae hari teka marangut bae boten nopo-nopo hari teka marangut bae bagian merengut ya anak pusing satitik mana wis bagian merengut lah bagian disuguhi banyu beli di minum disuguhi sega beli di pangan beli di pangan orang mangan wis mangan gedang tahu. ayo buru-buru tuku surat aja ditangi bola bae adios pecah ada mana kepayung deui Amandor Sanoy mah Amandor Rahmat ada di belakang Amanda rasanya ada dong. aja nangis silang ayun aja nangis sing nangis silang ayun sing nangis silang ayun Amanda Rahmat Eca Amandor Aji ayo ayah buru-buru tuku surat aja ditangi kula bae Amandor Aji Bos Anton pamangku hajat anu Amandor Aji pemangku hajat ayah RT Donald mau hajat ayah iya kepayung deui Aja Yadi 3B Bolang Jaya sirakan ngapa bae op hari teka jam rolas bengi bae oke bos Bos Anton anu mana kapayung Akaur Cardano si kuda putih kuda yang mana ayah hadir jauhkan laku adik boga rasa araya anu baraya ngeureuh gel ngeureuh kudu boga rasa
Amador Aji mah aya. Mi asih jangan diasih. Ida buka pintu. Udah kangen Bapak pengen pulang. Pemanjangan ke kuningan Mang Yayan Sanca Mekol jalan Amador Rahmat beli mana Sanca Amador Rahmat Kapayun Pamador Rahmat Sancang ulang ngalang-langan apa kidula negara Garut ombak pasisir kitir dina waktu eta sayang ngelang kekerang gajah loska jajan tora saja Cina baheula Amador Rahmat aya nagara sancang apa kuat apa jajaran katalah Prabu Siliwangi Prabu menjadi raja Amador Sanoy aya. sakti mata kuat Bos Utai hadir. Bos Utai anu mana Ye menjadi raja sakti Bos Utai pada guna ada di depan sekarang malah nonton. Ya beres. Abudi LPG Mode di Islam ke Amador Aji Pamagu Hajat Anjana Alim Alim Diundang putrana Prabu Kiana Sanata Kilang-kilang eta Kilang-kilang eta Sencang cane Adios anak siluman kajian Cek peja baheula aya nagara sancang apa kuan apa jajaran katalah Prabu Siliwangi menjadi raja sakti pada umat Oke panglaris adios Prabu Siliwangi menjadi raja sakti pada umat kesit Amador Rahmat beres Amador Rahmat anu mana Parca Donald mau hajat ada Cek peja baheula aya nagara Bos Utai oke Bapayon di jadi di bawah Prabu Siliwangi menjadi raja wow sakti pada umat iya beres Prabu Siliwangi menjadi raja sakti pada umat Amador Sanoy ya ngalang-langan apa kidulan Garut Kapayun Ayah Mondi gaya ombak bakti pasisir ketir dina waktu eta sayang ngelang Ayah Mondi Jaya Bakti Amil kekerang gajah ya Amador Sanoy Amador Sanoy anu mana adios tim Rangge anak siluman cenah cek peja baheula aya nagara Amador Aji Pamagu Hajat sancang apa kuan pajajaran katalah Bos Utai Bos Anton Prabu Siliwangi Bos Anton RT Donald yang mau hajat menjadi raja wow sakti pada umat Allah Prabu Siliwangi menjadi raja sakti pada umat serombongan pagar ayu yang cantik-cantik ada pisang dong Mode di Islam ke Anjana Ali diundang putra Prabu Kiana Sanata aja adios anu bager hehehe
heran kacid Bos utai ngapayun naon amanah sanoy anu dibiang disarangan bos utai ngapayun bos utai anu mah amanah rahmat ada Donald yang majan RT Donald anu mah oh dipugi kapaksa Neng Linda di Merangge aya Neng Linda amanah rahmat anu mana ayo suka-suka bos utai ngapayun bos utai bos utai anu bagus kapayun deui Amador Haji Neng Linda di Merangge anu mana Bang Laris adios 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 di Merangge kabawa ombak Amador Rahmat Bang Laris adios Manur Sanoy anu mana ye adios di Merangge Neng Linda di Merangge anu bagus Cangkurila du Amador Rahmat gening yang ayo ngadi sarangan Amador Sanoy abdi anu hiburan Amador Sanoy anu mah Neng Linda di Merangge anu bagus Kapayun Neng Linda di Merangge kapayun kekasih yang pangati la bos Anton anu bagus Amador Haji kapayun di adios anak siluman Raja linglung di aja Merangge Neng lintas Linda di garda Merangge pasukan suka jangan hari Neng Linda di Merangge ayah simpatisan Amador Rahmat adios di Merangge Amador Rahmat Manur adios Sanoy ayah nuhun anu mah adios di Merangge wartosa Amador Haji kapayun adios ari Amador Haji sagara Pak Jaina ayah hari memang bos utai Neng Linda di Merangge sangsara oman baju adios Neng Linda di Merangge geningnya bos utai kapayun adi nuju hiburan Bapak bos Donald bos Donald kapayun deui anu mana bos Anton aturana bos Donald wartosa Amador Haji Amador Haji Bang Laris Amador Haji ngangkat hajat hadir aturana kapayun adeui Amador Haji Amador Anton anu mana Amador Anton adeui sayang Oyeng atung kalak atung kalak atung kuring kadugu kalak atung oke terima kasih Amador Haji kadung kuring apa tepung lalalala kadung ngapru kadung ngapanggi bos Anton anu mana sayang adeui Amador Haji kadung kapayun Amador Haji Bati kuring dan kadung derajat adi sarengan bos utai kadugu kapayun kuring apa ayah tepung hadir kadung Amador ngapru Haji Amador Haji kadung hadir ngapanggi sarengan bos Anto pangangku haja pengasa ke atuh saharaya pengasa ke kadeketan peraman meh polisi
cewek